Ungenza umfazi wakho ngilokhu ngithi nyalume ngelokhu ngazi ukuthi ebusuku uze kamereni lami. Wena ungaba neboyfriend kanjani lokwazi ukuthi ulala ungadlile nje every day nje? Malume sizela ngaba sifuna uyeke lento ongenza yona. Uzokhuluma indaba yokungondla, it's fine. If usafuna ukungondla, it's fine. Yena mangaba akasafuni ukulala nami akahambe la. Ufila kanjani ule malume Pakisha impahla zakhe. Lo muntu lona kahle ngilale naye ngokuthi sivumelene nje kahle ukuthi lo muntu ngizomthengela isitshebo, ngumthengela ukudla. Like bengi desperate, you understand ukuthi I had no wena uvumile. Zambani obiza amaphoyisa futhi sephuphu ndi. Akhe malume le kae? Saphila nje. Ya re teng mothomolo. Re batho ba Jozi Bioscope so mono bua le Lady Blue ke ngoletswe ke abuti le OC kamo ke tlo ba fa fela motsotso ba go ba o jetse go ba ire le mono. Okay. My sis ire ke fe wena ka gore ke malume wa o sebaka sa go jetse malume wa go bothata keng? Malume ngizamile ukukhuluma nawe ngalento yakho yokuthi uloku ngikhumbuza ukuthi ngihlala kwakho ngoba ufuna ukungikhwela. So manje ngibize abantu baka Jozi Bioscope ukuthi bazonginceda ngalenkinga ongiphana. Manje sofuna ukungenza umfazi wakho endangena umfazi wakho mina ngumfazi kamuntu wami. And then ayakasathanda akajabulanga ngoba ngicine ngimtshela indlela owenza ngayo nami bengasangijabulisi. Kahlahle nje sangijabulise nje isaqala lento le ukuthi bengingazi ukuthi ngibambe kuphi ngeke kuphi because ngibona umuntu omdala yazi sometimes uma umncane malume into ongenza yona it's not okay. Malume manje ubona ukuthi ku right wena ukuthi uzolanda amakhamera futhi ukuthi uzongitshela leyo nto le yonke. Wena bewubona ku right ukuze ulale nomshana wakho. Ubefuna eze nefoni mhlawumbe. Uyazi bafone into ebhlungu ukondla umuntu nje. Anginamfazi mina njengoba ngibona nje. So yenza umshana wakho umfazi. Kodwa malume nawe ubona ukuthi nathi sizazama ngendlela lezi zama ngayo bongazi ukwenze kanjani into kanjalo kodwa kumshana wakho. Wena wawuphi mazivumelana ngayo yonke lento le wawuphi? Ngoba savumelana. So nivumelene? Savumelana. Asivumelananga malume. Asivumelananga. Ngiye ku therapy mina ngenxa yakho. And uyazi ukuthi do you know how much it took out of me ukuthi mina ngizokwazi ukuthi ngiqonde ngalendlela eqonde. Ungenza umfazi wakho ngilokhu ngithi nyalume ngelokhu ngazi ukuthi ebusuku uze kamereni lami. Wena ungaba neboyfriend kanjani lokwazi ukuthi ulala ungadlile nje every day nje? So wena ngokuthi umpatalisa ngokuthi ulale naye. Sabanga imizamo ukuthi ngithwilisa kale impuphu silidabula phakathi uthathe half manje mozo sobona ngathi wena so right sokubuyela mina manje usiphathe kabi ufuna uxoshele umntana lo abantu ukuthi manje sibone silale estradini. Hayi angithi wena ubona kahle ukuthi so right anisalufuna ukudla kwami ukuthi manje soyasebenza wena. Anisafuna ukudla kwami manje. So wena nje ubani clever lapha? So malume akubuze something. Malume sizela ngaba sifuna uyeke lento ongenza yona. Uzokhuluma indaba yokungondla, it's fine. If usafuna ukungondla, it's fine. It is okay. Sizobona ukuthi siphuma because angeke ngisakwazi. I cannot. I have to satisfy indoda yami. I can't ukuthi ngilokhu ngimultitasker. Indoda. Bale bathibeng please lesikalwana ebafile mayisiso hlabole imali. Ke kopa le tlolong ulwana please. Kanti umulwana thatsang ngoba la girlfriend hayi. Baba lo muntu akusigazi lakho kuqala akusigazi lakho lo mntana. Akusigazi lakho na. Yena angacabanga ukucala ngale nkathi lezi size ngilala naye ukuthi isigazi. Ucabanga wena so ithi ngibuze something urineli utumelano ya wena ngoba le girlfriend. Siswami shoot manje savumelana. Kahle la endlini ne. Usisi udadewethu wasishiya. Yabo. Nendoda yakhe vele into yalahleka kudala nje angazi ukuthi yaphila noma yafa. Manje umnakwethu lana le ngiyamtshela ukuthi hayi mangabe ufuna ukuthi mina nawe siqhubeke sihlale sonke la kwami phela la. Yabona lo mkhukhu wakhe lo. Yimi engamenzela wona yonke into. Balala bonke nale boyfriend yakhe yanguyiyeza la izonyonyoba ebusuku la izolala la.
So njengoba uthi usisi wakho ithe makashona Ayihlekisi ushone le ndaba. ayihlekisi Hawu, vele chama iyadina. ihlekisi iyadina futhi Iyadina. engathi ngakulayita kumanje sibali if la makhamera Ulayita be-off bani? bengizokulayita mate. Ulayita bani? Ungazohlanya wena Ungilayita, Hayi, ungilayita. Le tlo re lematsa please. Yo! Jones. Wait, le tlo re lematsa. Ganti wa wetsa so, yeah? Unjalo lo muntu. Wawenza so. Unjalo. Ubuye nesejela njalo. Ubuye nesejela njalo lento le. Ubuye nesejela. Manje nokhuluma nami ngibambe kanje. Nokhuluma nami ngibambe kanje. Nokhuluma nami ngibambe kanje. So wena ubatla ukhulumela wena wenze jwang ulwana. Uzamkwenzani my brother? Angithi manje uyabheda lo school boy Q wakho lo. Wenzani wena? Boylo. Uyambona nje ngamazaza nje. Ngathi ufuna ukurelease wena yini leyo yenza Uyahlola ebantwaneni. oh. So my brother u tlo stopa ning ntho wena go ba le ngwana o uswa because of ntho e wrong go wena batla a ipatale ka sex like why wetsa jwang? Yena mangabe akasafuni ukulala nami akahambe la. Ufila kanjani le malume Pakisha impahla zakhe nje kwamanje. Ufila jwang le malume ntso ngwana o uswa ya uthabisa ntho. Wena ngambuze yena ukuthi afila kanjani Ngithi mina ngibuza wena iyakujabulisa lento leyo na? Ya uthabisa go robala le ngwana o uswa. Yeah? Hayi sungibuza ungibhedo ke manje. Ubuza umpeto. Yeah? Stop ntho tso di etsang malume man. Di snacks. Awu lokuzo ngifumbathela ifuba lana manje. Yes. Mama Yabona wena? Hayi wena. Yabona wena? Namhlanje sihamba la. Ngeke silubele masimba akho lawo. Sihamba namhlanje eJardini. Imali yami uzobhadala wena imali yami. Ngabhadala imali yakho malume bawondla umshana wakho lo ufuna ukumenza umfazi namhlanje akunamali azoyibhadala bawondla umshana wakho you are responsible for me mawuthi abhadala imali isho ukuthi ahlahle bowungathandi ukuthi ungondle from the first place. Lo sihamba naye lo blue. Wena sikusemahateni manje Because of no rape lento. urep umntana soqhuba ukhupha. Ilokuthi urape umntana kasisi wakho. Angumrepanga lo muntu lona savumelana. So we bonele sharp ntho ha o robala le ngwana o uswawe. Lo muntu lona kahle kahle. Ngilale naye ngokuthi sivumelane. Sivumelene nje kahle ukuthi lo muntu ngizomthengela isitshebo, ngumthengela ukudla. Navumelana kanjani? Ngoba lo muntu lo ngeke azavumelana ngento kanjani lento enjalo. Noma wena wavumelana. Andlente lidimelane my sis. Asivumelananga ngalento le. Asivumelananga ngalento le. Like bengi desperate you understand ukuthi I have no Wena uvumile. Lalela nawe lapha unangephi. uvumile ngenxa yokuthi bow need like bobo udinga. Like you understand ukuthi manje makazothi umuntu manje okay nawe hlina makaka nayi imali. Awuna nix. Imali ayiphumi ezulwini. Mele angithole something angeke ngiphile ngingathi angithole imisebenzi. Noklina makaka sizamana nepipi. Yeah, It's not okay. Ayikho right lento. so let me ask you something. Thina Ngingazocabana la kwami la. Emapili retsa toma ka wetsa. Wabona wena mayisisi akujaja getting but sometimes ngabo buile le motho. like you understand gore ne it's umuntu ami ufike vele lento seyenzeke life yami ne so nokumvulela Lala no malume. yes lokhalala nami because Uyazi ukuthi wena bongazi already ani uyazi ukuthi already it's the time ujola no sis hana uqala uhlwana lena already bekaloka lala no malume. Cha lithi ngicala kwiza ngicala Uyisho manje bebangaqali na before wena uba ku relationship bokuloko nje kuyichubeka. Oh labantu laba shuthi boma into lebele kuvele into bajwayele kuyenza. Yekela ukukhuluma. Ya khanta buto kinye. Ngibona ngahambi wansi. Usafunani futhi? Nithanda ubiza amaphoyisa, hambani ubiza amaphoyisa futhi sekhuphi kundi. Amaphoyisa uyetsa ntotso so enonithalile thipa mo batla go bolaya. Nje wani ngahambi nilala amaphoyisa kungcona azonisiza. Le wena mayisisi wa utlwisisa no rona re tla re sa tsebe o re line le dumellana. Yazi monga ngena lapha ha ga dumelana Wena o itse ko rona no no hloka. Ke ntwa itshilong mayisisi. you understand okay like ha ga dumelano it was not there. He just took advantage of me and be like okay what's working because I'm doing this for you you're gonna do this for me we understand and of which is him naye Advantage out by the time poor and don't need. yes When on kill advantage. 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 Nibiza ngani? Uthathi advantage. Wasebenzisa umuntu odinga into. Wabona ukuthi Ngicela ningimameleni kahle njengoba nithi advantage. Lento le ngilale nayo lo muntu lo last month. Ishow yenu bengasebenzi last month. Noma amaphoyisa bongasebenzi last month.
kushuthi wena uthatha advantage ukuthi uyabona ukuthi akena mali akena next Angithi besingena evidence and manje sine evidence ukhuluma ngomlomo wakho ukuthi udala umabuse lo muntu and ungikhuphela umese manje blue sikhuluma ini nalo muntu asifine. Akethe so. I opened up to you. You understand ukuthi uqoqa expose private life yami, expose private life yami manje. You understand Uthanda kwakho ngithi usiphatha ngokungqola kwakho nawe. Ukungqola kwakho ngisho lo. Oh my God. Kumele Everything I've been through. Shuthi into nje usudala into nayiqala, shuthi into vekudala nayiqala. So lisikalwa nang lilithu. There's no need ulona li blame man and tshwantseng le yetse my brother le my sis. Tshwantse le move jarateng mo. Ayo Hamba taba. sohamba kodwa naye mungabe ukuziqhubeka ngale into eyenzakala ngayo. Hayi mina ngeke ngikhona mina. Batho leno etsa. Uyabona ntotse uetsang kanti. Jesus. Buthatha ba uking. Samsovulela le pastor. Yeah, it's my because of Ntsarin. Woo! Abuti stop it man, little limatsana lovers batshwara. Stop it man. Stop it. Why let's us little limatsa man. Ngicela ube safe ngoba uzakwazeka nawe. Kanti ke muthatha. Pathong, aketsa my Mr. Jones, let's go. Yeah. No re tla bula case because of re ntshetsa di weapon akere. Ene wa re le my sis kopa le tloa ngaka tloa hla Mr. Jones ne bile ke atsa. Hey, uzothatha no. Kwala mnyako mo lovers. Ukwale. Eish my kopa le tlo ngulana tu. Kopa o re lo mbulelang case ya dintho tse tsentsa di etsa tsentsa re ntshetsa dintho. Please. Kopa utloe my sis. Etswang a bane le tlatlwa le mala. Tshwantse le tloeng je jarateng ya batho nje le tsoeng. Hey guys ke a tshepa re la bona go vesane ba hectic tse re fihla mona. Re bua le malome ra mjotsa go etsalang. Ha re fihla malome lena ha ba tlo understand. O re ntshetsa di weapon o re tsang. So re le Josie Bioscope because of ke a bona gore malome ke motho dangerous. Re tlo mo bulela fela case because of ntse tsa di etsang tse. Di a re bontsha gore a ka vesane a bolaye OC kapa bolaye abuti. Ke a tshepa lona ha o le mo situationeng e tshwanang le OC la buti. O ska le bala fela gore imelela ko Josie Bioscope. Tosi o totsele. Ke a le rata ka o fela guys re khapeng OC fela le gona o bula case ka situation e. Yes baby. Ha re tsamaye. Yeah please. Yeah. Because of what le matsa bona etsa so. Believe me you. My sis. Singaphumelela kanjani kule strategy? Singaphumelela ngaso sivele siphume ngapha singena ngapha.